gikundi kimwe gitigia kithirikari na rietwa Wezesha Wanadada nikizite amwe na kuthurania ekuru na kinya ari Ntere Chaburi na kuba mauritani jegie uria bakethirwe bagichebania na mantu jegie ndwa cha kimushie mutugo turajo kuoneka kwithirwa jukiongereka na muno ekuru ni buba kwithirwa bakiringithwa kaitene kaukukuirwa ndo na ntitekano cia kimisho kaita Buruntere mwanya ari ukulukire kundi kimwe gitikia kithirikari ya Wezesha Wanadada iba ikitekaro kia mauritani ya kwariria ndo isha kimishie Ntere cia ntugishmo na bunge kia Buri. Jumbo wetu kama Wezesha Wanadada, kitu cha kwanza ni kuhamasisha jamii. Tunahamasisha jamii jinsi ya ubaya wa ndoa za kimapema ambapo ziko against the law. So tunawaeleza ili hawa champions kuweza kuhamasisha wale wengine ambao wako katika jamii zetu wajue mambo mabaya yanayoletwa na ndoa za kimapema, na through that tunajua tukimaliza hii intervention tutaweza kureduce hizi cases za gender based violence zinazoletwa na ndoa za kimapema, na mambo kama FGM, mambo kama cyberbullying, vitu kama hivyo kama domestic violence, na pia zinachangiwa na drug abuse na mambo kama hiyo vita vya ukoo katika eneo hili la Buri. So tumeweza kuwa na dialogue, na through our dialogue na maongeo yenye tumekuwa nayo tunatumai hii maneno tutaweza kuisimamisha. Na rĩrĩa ntũ bakarinthia mwe both gender bakererĩgia thĩna imwe rĩrĩ common tayo gender based violence ni untu Meru County ntutumano cia kinja chingi mono na njai nyingi mono ni kunekanga na ana ibakumia akoru ibakugambu ekoru ibakugambu kuri bakuragana kwi bautemangana kwi bakwingwanja bakarinthia mwe kiru tugwita community dialogue bakariria bobongwa thina ciao. Mubango yuke neri Buri bamwe baria bagunikite na kuthoma mantu mwanya kumana na yukire bokoni andwa iyi cia kimishie. One of the beneficiaries bara barombere gutetheka na training iria Sarakasi Foundation baratureterete through the project ya Wezesha Wanadada. Itwethirete twene gita ririega turi antu ba Buri East na Buri West baraturombere kubatika guturenwa ndene training yeje na tuomba kuthomithwa mantu ja maingi mono ja gender based violence turatukomba kurwa na andu acia kimishie uratukomba gukuria community yetu na kuthiria mantu jora jonthe jomba kureta mbathukano cia kimishie na andu acia kimishie nikenda tukomba kurungika mugongo jwetu jwa Meru na nthiguru yetu ya Kenya. Jaci yetu ni batere kurunga mabwega kenda kaunti yetu yomba gukura na kenda inya nthiguru yetu na migongo yetu yonthe yomba gukura. Antu baba naru ibaba kai baratu ku kari nabo lakini imbije no ntuto kwaria naru abo gutwigwa na imbije no ntuto kwaria mbere yenu Meru yonthe kumenya ito batere kurwa na andu acia kinja ito batere kuregana na andu na mirano eje kuthithwa yana baria batikinyetie miaka ya minus bangi abakuba force kwita kugura no ntu antu baraba ingende ne Meru ibaije ge culture mwana ojo ing'ombe na ndeto tukuregana na nteto iu cionthe. Nawe muthinjiri wa Murungu kuma kanisani ya Full Gospel ntuge ure ukarikionaniria kinene Buru mauritano ne yao Musa Kiruke ntubou inkuga ibwega na kinyande kugana kanya ga kwaria na mantu janja na ndikurikia gutariria antu baba bethe kuringana na ukuru bwakwa na ndabera ati antu bagwatanite bagatuika imuntu na mwekuru wawe gitumi gujwa umite kuraja ungia umite kuraja taba twire amwe bura bakathithia nikenda bomba gukaranja eje bwega na bakurania bwega na barera na bao bwega ni ati gutikingi kiumba gutethia tiga o umwe ethirwa ari tayari kurekera ungi makosa yawe. Kiripotera weru weekend kuma Buri Mbita wa Kelvin Kimathi.